Na karibu tena sana mtazamaji, karibu sana katika kipindi chetu cha kila baada ya siku kuanzia mida ya saa 7 mpaka mida ya saa 10. Nami na hodha wako niite Duncan, wananiita mwalimu, mwanahabari, yote ni ya kwangu hayo. Leo ningependa tuweze kuzungumzia katika kipindi chetu cha mazungumzo bayana, tupate kujua je, maisha yetu kama vijana. Leo nazungumzia kuhusu vijana. Leo juzi nilikuwa naongelea kuhusu wazee. Leo naongelea kuhusu vijana. Tukapate kujua je, maisha yetu yako vipi? Niulize swali wewe kijana ambaye unanitazama pale. Unapojitathmini ama unapoangalia katika maisha yako, je, unaona kama ni maisha ambayo ulitamania kuishi? Kwa sababu unakumbuka kwamba tulipokuwa wachanga tulikuwa na ndoto za kuwa wanahabari, za kuwa wahandisi, kuwa madaktari. Lakini je, muda ulipokuwa unazidi kuendelea, bado ulisimama na hiyo ndoto uliyokuwa nayo? Na maisha ambayo unaishi kwa sasa, je, ni maisha ambayo unapoangalia ni tofauti na yale ambayo umetamania? Sasa hebu nikuelimisha leo. Katika maisha hatuko stagnant tu hivyo. Maisha ni kusonga. Katika maisha si watu wote ambao utapata ni wahandisi, si wote utapata kwamba ni wanahabari, wengine utapata kwamba ni madaktari. Hapana. Ikiwa tungekuwa na watu wote ambao ni madaktari, basi hatungekuwa na watu ambao wanafanya nini? Wanawauzia nguo. Hatungekuwa na watu ambao wanawapikia chakula. Hatungekuwa na watu ambao wanafanya nini? Wanaunda mashine ambazo wanatumia. Kwa hivyo wakati mwingine katika maisha kama kijana, kubali maisha yako. Kubali kwamba yes, yametendeka hivyo, basi piga hesabu ya kusonga mbele. Maisha si ya kukaa tu pale, ni kupiga hatua kila baada ya siku. Haijalishi umetoka katika familia gani, sababu kuna vijana ambao wanajiangalia na nasema mimi familia yetu hatuna hela, siwezi kafanya chochote kile. Kwetu hakuna hata mtu mmoja alikuwa mhandisi. Sasa mimi hata mimi siwezi. Nani alisema hivyo? Una uwezo wa kuweza kubadilisha nini? Kubadilisha background ya kwako. Kwa sababu tunaambiwa kwamba tunaelimishwa kwamba kama vijana tunastahili kuishi maisha mazuri kuzidi ya wazazi wetu. Ni ukweli. Kwa sababu unapoangalia wazazi wetu wengine wao unapata kwamba hawakuendelea vizuri sana na masomo. Walifika mahala fulani. Unastahili, una kila sababu kama kijana kupiga hatua na kutia juhudi, kutia jitihada ili kwamba uweze kuishi maisha ambayo tofauti na wazazi wako. Lakini sasa hebu angalia nikwambie kitu. Kile ambacho kinafanya maisha yetu kama vijana kutokuwa na ufanisi ni jambo moja. Hatupo watiifu kwa wazazi wetu. Mtoto wewe kama kijana, hata ufike miaka 20 na ngapi, 30 na ngapi, mzazi ni mzazi. Awe ni kilema, awe anauza mboga, awe anafanya nini, awe anazungusha matunda, au anauza mahindi, mzazi ni mzazi. Awe amekuzidi miaka, awe amezeeka sana, una kila sababu ya kuweza kumtii. Akipiga simu akisema njoo tunamkutana leo, basi tii. Akisema fanya hili na hili, tii. Lakini sasa hebu angalia, hatujafanikiwa katika maisha kwa sababu ya nini? Tunafikiri tunaweza tukafanya pasipo wao. Hebu niulize swali. Ikiwa wewe mzazi ungekuwa naye leo, ungekuwa unategemea nani? Nani angekuwa anakupa ushauri? Kwa sababu kuna wengine wetu tunapata kwamba hatuna babu, hatuna nyanya. Kwa hivyo wale ambao wapo kwa sasa ni wazazi wa kututia moyo. Hebu angalia mtu kijana ambaye hana mzazi. Anatoa wapi ushauri? Hasa kwa sababu ya kukosa ushauri, inabidi ameenda katika ulimwengu kutafuta ushauri, ambapo ulimwengu hautapata ushauri kwa sababu walimwengu wana mambo ya kwao. Wanavyochukulia katika mambo fulani ni tofauti na vile ambavyo wewe mwenyewe utaweza kuchukulia wakati ambapo utakuwa na mzazi wako. Kwa hivyo hebu tujaribu kuangalia vijana, maisha yetu yako namna gani. Tujaribu kuangazia, tuishi maisha yaliyo na malengo. Kwa sababu kuishi maisha ambayo hayana malengo ina maana kwamba ni kama kuenda shambani ikiwa hauna jembe. Unaenda kufanya nini shambani? Andika mpangilio wako. Mwaka unapokuwa unaanza, tunaenda kumaliza mwaka. Tunaanza tena mwaka mwingine tena 2026. Andika malengo yako chini. Andika kile ambacho unataka uweze kutimiza mwaka huu na uweze kukabidhi Mungu aweze kukuongoza. Kwa sababu kuanza mwaka pasipokuwa na yale malengo ama tunaita year resolutions ni kama hauna mpango wote. Kuishi maisha ya kawaida. Tukwepe kuishi maisha ya kawaida. Tuishi maisha yaliyo na malengo, maisha ambayo ni maisha ambayo wengine wakiwa wanasema kwamba ningetamani kuishi maisha hayo. Ndio maana unapata wazazi wetu siku za leo wanasema kwamba nataka uwe kama mtoto wa so and so, kwa sababu anapoangalia maisha yake ni tofauti sana na maisha yako. Naomba tafakari tu hayo. Tupatane wakati mwingine tena.